palina Rita Ora Wendy Williams Show December sang ni som paruka Ainlan Tumkhan Wendy Khan 50 Shades of Grey OST kha isa thata kazeta eng fashion magazine po hi ke wila ithalak mu tura omrenga a thalu tuke mase eng thil dange iti chin ti in kalonga itu a fau chin atia hei himitam takin Rita Ora an ngaidan aninge yang zai thiam tak ni ma se Rita Ora US market a hian a che thalo hle a ain hamtang ve tok ani ber mai October sang ni som palia khan hei hi alang chiang hle a Twitter a post chamin minoi khatin in retweet chuan Monday ya kahlathar ka release sang atia ma se mi sang ni vel chawin an retweeta ama hian a fan account hawin Rita Ora post retweet tura midang an somna amamo lai ber hian khoya nge ama follow tu minoi somthum pakwa te hi in om tia an post chu retweet le in anu loka a delete le a azak ve deu anima na ka account an hack ti in a pha a ma se tu man an oi sak lem play lo chuta abial pahlui Calvin Harris nen buaina an lo nei ve le bok nen album pani che na yin heng album te hi UK lama chuan lo thling thokhat viau ma se US market lama chuan thom anei tlem hle ani pangana Meghan Trainor Because you know I'm all about that bass, no trouble. Meghan Trainor hian ahla all about that bass Sangni som palia a release chu ronlar pui ngal hle in hela hi kariat lai mai Billboard chart ta pakhatna ani nge a Yeah, my mama she told me don't worry about your side. A album masaper ni turin sangni som panga khan title a release boka This invitation to kiss my ass goodbye. Give me that title. he album po hi a hitin sangni som panga a album release jinga hit ber panga na ni in a album pani na thank you ero in be say a phalo na sahle ani thank you album mishal akal lo hle a title album kar khat chunga an sha zat ve vel chau shal chuakin he album hla no chu Billboard chart ta pathumna a hawa a hladang ero in chart an wa lum phalawani a album dangte phei chuan la hit em po an nei lem lawa mitam tak chuan sangni som pali atanga sangni som panga mil tur hla asiam renga ama ain tuai thar lo ti in an deu so hle a hetia beidon na le el sen na kara hian sangni som ni pani khan a album masaberami title chu TikTok lama ron viralin album panga na turin taking it back a release a he album hian a debut album chu phalo ma se charta panga na te hial aron ni a he album hla made you look ti chu TikTok a viralin charta som pani na aron nia Meghan le a fans tetan be se na eng aron thlenani I could have my Gucci on. I go wear my Louis. parukna Nelly Furtado I'm like a bird le promiscuous hla ronlar pui tu Canadian singer Nelly Furtado hi thang har ta zinga chuan sia anwang to viau ve ang ahun laya zai thiam zeile chelo mai Nelly hian Lose album sangni paruka a release kar masabera kopinoi chuang ashala reitak thom nei lawa are wang nuwa album thar The Spirit Indestructible nen aron let le a kumruk zet a chol nuwa a album masaber hi a release kar hian copy sang ruk chau shal chuani in la hit anei lawa sangni som pasari a album The Right Page chu a flop chiang hle ani a release kar masabera hian copy sang ka zare som pali social chuakin Billboard 200 Canada a taknial po alang phalawa Nelly hian a album chungchang an kumna a charta alan le lan lo akherte siam lo thu so yin album thleng sang kanei manglawa chuwangin charta alan le lan lawa hian engma danglam na athlen nem lo ati ani